15. juna 1389. godine Vidovdan je postao najsvetiji datum u srpskoj istoriji. Car Lazar Hrebeljanović okupio je posljednju veliku srpsku vojsku koja se suočila sa Osmanlijama. Sultan Murat I je poveo svoje osmanske snage na sever da zauvek slomi srpski otpor. Obe vojske su brojale oko 30.000 ljudi u jednoj od najvećih bitaka srednjovekovne Evrope. Bitka je besnela 8 sati sa strašnim gubicima na obe strane. Srpski vitez Miloš Obilić je navodno ubio sultana Murata tokom borbi. I car Lazar i sultan Murat su poginuli, ostavljajući svoje vojske bez vođe. Osmanlije su pobedile na polju, ali je Srbija stekla večni mit o mučeništvu. Kosovska legenda inspirisala je srpski otpor tokom preko 500 godina osmanske vladavine. Kosovo danas ostaje srpski Jerusalim minus zauvek sveti u nacionalnom sećanju.